Ассаламу алейкум, сайғылы телесерджилер, хаберлер вақыты студияда мен Фатиме Седеметова чалышам ве шындыке сатқа бойле малюмат. Сүйірташ көнде уч балалы Қорантанын евіні Алев қаплап алды. Қырымда Улуджан женкі башланған күнге бағышланған акция әрекет ете. Қырымда донатылған пляжларының сайысы 430-ға етті. Қырым культур экологик программасының черчевесінде қара деніздегі өзгін мерсин балықлары чоқлаштырыла. Бұл ведегер левхаларыны бозым яйнымызда сер етіңіз. Ахмездетінің Меркези район махкемесі 2014 сенесі февраль 26 күні юз берген көтлевей қалабалықларда іштирак еткен 5 кішіге низбеттен қарар чықарды. Олар епісі шартлы жезаға үкімленділер. Бұл ақта журналистлерге қарар чықарылған сон махкум етілгенлерден бұрысы білдірді. О үкімнің тәфсилатларыны қайды етмеді. Махкемеве прокуратура векілері тарафындан ресми тефсирлер да йоқ. Үкім сесленгенде журналистлеріні көрсетмеділер. Матбуатның векілері қарарны зал қапыларының үгінде бекледілер. Бақчысарай районының Сүйірташ көнде уч балалы Қоранта евсіз барқсыз қалды. Геже июнның 15-інде оларының евіні Алев қаплап алды. Сайылы дақаларда ерше янып бетті. Тафсилатлар еле мұғберлеріміз. Алевнын ярығы бүтін көге дарқалды. Әршей шатырдап яна. Эв янғаны ақта қомшылар бірден анлап олмадылар. Белки ораза байрамға бағышланған салют деп белледілер. Я устала, спала, смотрю, сын прибежал, у меня окно открыто. Мам, вы что, говорит, сзади, говорит, дом горит, а вы спите. Я говорю, как это? Через каких-то минут, смотрю, она прибежала вся черная. Меджитовларының мескені тахминен саат әкелерде янып башлады. Бұл еске Қырым татар әвчігі. Мұндай велері япылған кібіт деварлар чамур ве тобындан тікленілгені көріне. Әвелері sıcak olması үшін бөйле япа еділер. Бұл 1917 сененің құрыжылығы. Эв сайывлы дақаларда янып бітті. Гече чамашыр ювған машина чалыша екен. Тахминлерге көре янғанның себебі тамам бұл олды. 5 минут и все. Хорошо успели выскочить. Вот так. Вовремя. Заде бірінші уянды. Эфенді түтін иле толған. Кемер одаларға атеш яна. Ашықып, өмір арқадашыны уятты. Веберабер балалар одасына чаптылар. Пенжелені сындырып, evден чықмаға тұрыштылар. Айта ки, кенжелер не олғаныны ойледі анламадылар. Вот из вещей у меня осталось только то, что вот как выскочили, то, что было на мне. Все. Больше такого. Остальное все сгорело. Машинка сгорела, детские вещи все сгорели, игрушки. Компьютер, телефоны, все осталось, документы, книги. Где-то я слышала, что даже деньги сгорели. В последней комнате были, все в полке вместе с документами лежали. Қоранта азбарда қалды шымды қомшыларда ятып тұралар. Атта весихалары жоқ. Бір торбаға эпісі янған кәғітларыны топлағанлар. Кемер шәдетнамелеріні танымақ мүмкін. Ерлі мемуриет паспортны тіклемеге ве топрақ дамартасыны ресмелештірмеге қанун бойынша ярдым ете. Дом стоял собственность у людей, но земельный участок не был оформлен. Там 11 соток, и мы сейчас будем думать, находить пути решения вопроса, да, чтобы именно земельный участок был выделен им. Паспорт, свидетельство о рождении, попытаемся быстрыми темпами все восстановить. Потому что, я думаю, людям надо помочь. Шымды весихалар япыла. Эвсіз қалған Қоранта есе эвні теклемек үшін валия қыдыралар. Қышқажы эв құрмақ керек. Балаларының әнді бұйығы 10 яшында. Эн кечігі есе 2 яшында. Много детей остались без крова. Вот, посмотрите, что это. Это все надо сносить, строить дом. Думаю, чтобы зимой мы были в тепле, как бы не остались без крыши. Так как тяжело, как бы идти нам некуда. Бұранды әр шайны жоймақ. Бөле-беле әркезінің башына түше біле. Шымды Қоранта мәді ярдымға мұқтач. Оларға қорыжылық мәлземелер керек. Ярдым етмеге істегенлер Заде Рустем Меджитовлар телефон иле бағланмақ. Әмді РНКБ банкның картасына пара кечірмек мүмкін. Арзы Хасьянова, София Шукурова, Дмитрий Низовой, Милет телеканалы. Вандалар Қарасу базарда Рифат Велиуладыны ташыған жума жәміні арымладылар. 18 ве 19 июнь арасында геже белгісізлер вандализм актыны кечірділер.
Қанун бозғанлар жаминын қораларына фашист свастиканы ве арам сөзлеріні яздылар. Бұндан ғайры жами азбарына боя или толу тұрбаларына аттылар. Ерлі сакинлерінің сөзлеріне көре бойле вақалар қырымда 2-3 ел ішінде бір кере ола. Во время Ораза Байрама вот это вот сделать, это, я не знаю, сколько мозгов нужно иметь. В нашей крови заложена толерантность, понимание и уважение к чужой культуре. И нам просто непонятно, когда нашу культуру пытаются опорочить вот такими низкими знаками. Тахминлерге көре жамиде çalışқан 4 видеокамерадан бұры қанун бозған инсанларны белгіледі. Камералар язып алған малыматыны ұқық қорчалаған органлар алдылар. Вазиетні енді Қырым мұсылманларының муфтисі Аджи Мирали Аблаев тефсир етті. Мусульмане очень бережно и трепетно относятся к своим мечетям, и данный акт вандализма можно назвать провокацией, направленный на дестабилизацию в обществе. На протяжении последних 4 лет в Крыму не было зафиксировано ни одного подобного случая. После продолжительного затишья нас вновь пытаются ввергнуть в смутные времена межнационального и межконфессионального противостояния. Неким силам очень хочется дестабилизировать ситуацию в Крыму, используя любые возможности, даже самые низкие и античеловеческие. Но жители нашего полуострова мудры и имеют иммунитет против подобных актов. Народ Крыма не пойдет на поводу у манипуляторов. Мы намерены консолидировать, защищать свои национальные и религиозные ценности. Мы призываем правоохранительные органы должным образом провести соответствующие следственные мероприятия. Виновники должны быть обнаружены максимально оперативно и осуждены. Сарғош алда ел нақле қазасы үшін жеза олым себебі олған қазада қабатлы олғаны апсханеге yoladылар. Махкеме Ахмезжет районында ел нақле қазасы себебінден жени иш бойынша қарар шығарды. 2 адам иляк олған қазада қабатлы олған инсан колонияға yolaналды. Оны 4,5 елға апске алачақлар. Хатırlatамыз, қаза апрельде Сарабыз қасабасында юз берді. Сарғош алда дөмен огөнде болынған керлі сакен 2 адамны ұрып аттырды. Нетижеде олар еляк олдылар. Яланчылықның яны чешыты Девлет регистр комитеті ташылмаз мал-мүлк или айын ойынлар ақта тенбейлей. Бұл ақта Девлет комитетінің башы Александр Спиридонов хабер ете. Матбуат қызметінің малыматына көре Госком регистрге бір қач адамдан мектеп келді. Олар махкеме қарарыны бежірмеге ве топрақ дамартасыны кадастры сабындан чықармаға талап етелер. Девлет комитетінің хадимлері тешкеруден сон жевап yoladылар. Бұндан сон есе гражданлар бойле мұражат yolamағанлары аны қолды. Оларның адындан яланчылар язғанлар. Егер сіз бойле вазиетке раст келсеңіз, бұақта дерал идареге хабер етіңіз. Нефақа яшы көтерілуге қаршы петицияны 1 миллиондан зияде адам имзалады. Весиқа Русия кеметіне yolанды. Русиялелер нефақа яшыны артырмамаға талап етелер. Петиция Change.org сайтында ерлештірілді. Бұл сайт Русияде профсоюз бірлешмелерінің сайысына көре екінші ерде тұра. Уч сутка девамында весиқаға миллион инсан рей берді. Профсоюзлар векілері бүлдірелер ке нефақа яшы көтерілсе, Русия гражданларының бойу қысмы нефақаға же яшап оламаз. Бұақта Қырым сакинлері не тұшыне екенлер. У меня на следующий год будет 50 лет. У меня тоже есть свои, допустим, трудности со здоровьем, да, вот до 63 как дотянуться. А я так думаю, что все делается на вымирание. Плохо, очень плохо, очень даже плохо. Все буквально все говорят, что плохо. Вся экономика строится на определенном пенсионном возрасте, и повышение его много принесет проблем, особенно военным или другим людям, особенно тем, кто уже готовится к пенсионному возрасту и готовится идти на пенсию. Хатırlatамыз, июньнің 16-сында Девлет Думасына Русия кемиетінің қанун лейхасы кірсетілді. Она көре 2019 елдан башлап нефақа яшы мемлекетте 55 яштан қадынлар üçün 63 яшқа же веркеклер üçün 65 яшқа же көтірележек. Берекетні қайда тұтмақ ве теплицалар мейданлығыны насыл арттырмақ. Ахмезжетте қырымлылар себзе мақсулаты или
теменлену вақта лаф юрсетілді. Мотихасыслар айтқанларына көре шымды ярым адамызда сақланған ерлер еле суаль кескін тура. Ама озыны ве мұсафырлеріні себзелерінен тойдырмақ үшін Қырымға 10 000 гектар қапалы теплицалар керек. Для того, чтобы обеспечить Крым пшеницей, для того, чтобы у нас были и булочки, и все то, что, к чему мы привыкли в широчайшем ассортименте, нам всего сегодня нужно 350 тысяч тонн. Из них 100-150 тысяч резервного фонда есть всегда. Поэтому проблем с тем, чтобы обеспечить крымчан и гостей, нет никаких. А если сегодня дают хорошую цену, впервые за последних 5 лет, я не помню, чтобы, например, на ячмень товарный цена сегодня, вот мы заключаем сегодня контракт, 9,60. Ведь мы сегодня должны понимать, что все равно деньги нужны для того, чтобы обратно это же высевать. И вот сегодня мы идем на то, чтобы по 9,60 товарный ячмень продавать, для того, чтобы обратно покупать семена, дизель, то, и начинать, как сельхозники говорят, то, что делаешь каждый год изначально. Бүгін Ахмезжетте Батурина Вевойкова соқақларында соқақ ярық деніштірілігі бойынша еш кечірілді. Мотихасыслар лампаларыны деніштірділер, бұндан дағайры фенерлеріні деніштірділер. Қатырлатамыз евелері бұл соқақларда электрағыларының бозывлары пейда олған еді. Ел башындан мотихасыслар енді бенге яқын лампаларыны деніштірділер. Қалған соқақларда да айны бойлы еш бекленілі. Очень большой объем улиц, я скажу так, что работы производятся по частным секторам улиц Астахановцев, будет производиться, также будет производиться восстановление наружного освещения, это не только замена ламп, но и замена светильников и замена магистрального провода, это по улице Ялтинской от остановки Народная до выезда из города. Также улица Тополева по многочисленным просьбам граждан. И, соответственно, рядом стоящие улицы – это Залесская, 60 лет октября. Яны стандартлар әрбір жемиет нақлесінде кондиционер олмақ керек. Русия нақле назірлігі нақле қызмет көстерілігі стандартларына денішмелер кірсетті. Весиқаға бинайын нақледе мұтлақа кондиционер вес соба олмалы. Емде аяқ үстінде ташылған адамларының сайысы экселе. Бунин берабер бұт евсие сайла, ама оның бежірілігі акимиет үшін ташыжының ішіне қызмет көстермеге ярдым етежек. Экспертлер емендер епсі яны кірсетілген шейлер ташыжылар үшін мечбури олмақ керек. Қырымда Красная гвоздика адлы акция өзішіні башлады. О улу Джианженкі башланған күніне бағышлана. Ветеранларға ярдым көстерген память поколения адлы фондының гөнулелері Сабадан Ахмезжет мерkezінден топланып, ишаретчиклер дархатып башладылар. Епсі топланған паралар ветеранларға ярдым көстермек үшін йоланылajaqlar. Тafsilatlар Султанеси Такаеваның левхасында. Лена, ты пойдешь туда раздавать гвоздики, а мы с тобой пойдем туда. Гөнеллелер пек муйым бір иш башладылар. Қырмызы қаранфил шекілінде оған ишіретчікіні әрбір инсан ала білер. Бұтек тімсал дегіл, сувенирні сатын алғанда ветеранға ярдым көстермек мүмкін. Епісі топланған паралар иляч, реабилитация дәвірі ветті бит ұнатмаларны сатын алмақ үшін йолланылajaq. Фонд организовала именно Валентина Терешкова. Они поступают именно на получение высокотехнологических сложных операций, в которых нуждаются ветераны. Ахмезжетлилер акцияда фааль суретте иштирак етелер, ишаретчикні сатын алалар ве ғурур или итираф етелер, қараманларны унутмайлар ве әрдайым ярдым етмеге азырлар. Это очень важно для поддержки, для здоровья ветеранов, и все остальные молодое поколение будут смотреть, как заботятся о ветеранах и будут стараться помогать волонтерам. Акция Ярымаданын епысы районларында кечежек. О июнь 22-не девам етежек. Тамам бұл күн әдетінже Улы Ватан женкі башланған күнні қатырлайлар. Мойымышке емде акимиет векілері қошылajaqlar. Султанис Такаева, Иван Евдокимов, Миллет үшін. Қара денізде өзгін мерсин балықларының чоқлаштырылуыны ғайрыдан тіклейлер. Қырым Көпір экологик программасының черчевесінде Рус мерсин кічік балычықларының екінші қысымы хавузларға чықарылды. Кічік балықлар Краснодар өлкесінің балық мөсеселерінде өстірілді. Шымды есе оларының Кубань өзеніне сербест ялдавға yoladылар. Кічік балықларының чекісі 1,5 граммны тешкілеті. Оларының суға атылуы Қырым Көпірі 3 еллық эпограммасының екінші басамағыдыр. Бұл аза Қара деңіз қавузында мерсін балықларының суни шекілінде артырмасы сайыла. Эти мероприятия, чтобы было понятно, они спланированы таким образом, чтобы повторять то, что, собственно, создавала природа. То есть вот этот малек и именно этой навески
в природе, если бы происходил нерест естественный, он бы нагуливался в Кубани и потом скатывается по течению в Азовское море. И, собственно, это же самое у нас сейчас и происходит. Эпограмма объектының лейха азырлануы вақытында яратылды. Сувның туп хатламларының топрақның ве аваның пробаларыны Кереч лиманында алынды. Русия ilmi тетхихи институтларының мутахассислары мерсінлерінің асыравы ile охраштылар. Сохранить популяцию азовских осетровых рыб – это первое. И второе – постараться восстановить объемы осетровых в Азовском море до промыслового стада. Вот, для этого, как это было много лет назад, количество осетровых в море должно составлять не менее 10 миллионов экземпляров. Сегодня их от 3 до 4 миллионов. То есть мы сегодня не можем говорить о промвозврате. Deniz зуйкалар, deniz гогерджинлер, крачлер ве чағалалар. Бұл районында серек хушлар да раст келе. Мұнда мутахассислар айванлар үшін оңлайтлы шарайтлер яраталар. Олар үшін ялдаған евлер хуралар. Устанавливаем плавающие гнездовья в виде плотов. Это рекомендации ведущих орнитологов. То есть сейчас проходит сезон гнездования. Поэтому мы предполагаем, скорее всего, это произойдет, что на этих плотах будет, скорее всего, высаживаться потомство. Çok seviyeli сув temizlenуі bu muhim tedbirlerden biri. O hayvanlarının yaşayışı için iyi şarayt yarata. Trassa chetinde yerleştirilgen akustik ekranlar bu da bir muhim detal. Onlar etraftaki muhitni nahliyi sesinden korşalay. Ve da bir yanlıq tezden köpür boyu terekler saçılacak. Onlardan mahsus şamatadan korçalav skeması boyunca ortutulacak. Muhammed Zikriyev, Milli Телеканалы. Қырымда донатылған пляжларының сайысы артты. Бұл сене оларының сайысы 430-ға етті. Ең белесі Ялтада, о дүнияның ең көзел пляжлары сырасына кірді. Сервисінің кейфиеті ile мұғбирымыз Айше Шулакова танышты. Yalı boyu pляжларында адам рых-марых. Су варелеті 20 градустан зияды. Sıcak күнештен қынтавлы evçiklerde ya da шезлонгларда сачақ түбінде сақланмақ мүмкін. Энасасы есе бұл пляжға кіріш бедава. Сюда все время хочется возвращаться и возвращаться. Вот уезжаешь, думаешь, приедешь, не приедешь. Проходит буквально месяц-два, ты понимаешь, что снова хочется вернуться сюда. Здесь помимо просто отдыха, столько всяких исторических моментов, столько всего можно посмотреть. И каждый приезд, он не похож на предыдущий. Это всегда что-то новое. Поэтому всем предлагаю отдыхать в Крыму и непосредственно в Ялте. Ольга Мартынова айлесі ile Москвадан келді. Енді он 3 жылдан зияды Крымда ратлана. Ратланмақ үшін она Ялта пек келіші. Айтаки, Русели Ялтаны да çok бегене. Здесь все вкусно, всегда. Всегда приготовлено с душой, всегда все свежее. Я могу спокойно в любом кафе покормить детей, и проблем не возникнет никогда. Крымға sıcak күнешті ратланмақтан ғайры чешіт Крым ашларыны ашап бақмақ мүмкін. Собада пицца, грилде қой қабырғалары, ярымадамызда яшаған миллетлерінің емеклері. Бұл есе дeniz мақсулатларыны sevgenler үшін ақиқи дженет көшесі. Мұнда чешіт түрлі деликатеслер бар. В общем, у нас очень много морепродуктов с Сахалина. Из местных у нас предоставлено только единственный сорт залив Донузлав. Это возле Евпатории. Устрица сорт французская, французский клер. Также есть у нас моллюски вонголе, глубоководные моллюски скизуа и такой деликатес, как морской гребешок. Қавырылған тондурманы гастрономик мұжизе деп адламақ мүмкін. Бұл емекні Асия мемлекетлерде азырлайлар. Ендіден бұл экзотик татлылық Қырымда да бар. Оның сыры пек суық или менфи қавырылмадыр. Классик ваниль пломбирге емішлер қошыла. Элбетте олар Қырымда өсірілген. Обязательно свистим, обязательно передаем по рации, обязательно смотрим по телефону, все в режиме телефона рации. Вақтанын дөністірілуі. Қорчалайчылар вазифелерні өзара паяштылар. Ем пляжда, емді сувда хавсызлық ақта қасеветлен мемек мүмкін. Ратлық үшін ер қорчалав кулесі ведайрелер иле донатылған. Бұл иссе алуштада ерлешкен профессорлар көшесі. Мұнда Құм Галька пляжы, ене япрақлы тереклер, тедевилеген ава қара дeniz. Әршей айле-еле ратлық үшін ясалған. Аққайындан япылған беседкалар, шезлонглар, шемселер. Әршей ратланғанлар үшін. Здесь нам очень нравится, все очень чисто, убрано.
Люди такие сознательные, сами не мусорят. Видно, что ухаживают все. Мы довольны. Инфраструктура здесь спокойно, в данном районе нам очень нравится здесь. Всех призываем приезжать сюда, в Алушту, в Крым. Бу сене Кырымда 400-ден зияде донатылган пляжлар чалыша. Бу кечкен сенеге баққанда 44 объекттен зияде. Фалиратлықны севгенлер үчүн исе мында чешыт эгленжелер бар. Катер, гидроцикл, таблетка, бананда кезінтілер. Экстрим севгенлер мында эгленже тапа білелер. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, Миллет үчүн. Шымдалек бойепсы малюмат сат 21 бучуктай секележе хаберлер информацион программасының Нериман Тарсинова или Качерманас. Курышмек үзре сағлықнен қалыныз.